Jej, takže no. Ne! Ešte raz, ne! Dobre, bereme chlapci! Všetko. Keď nikto sa ne... Idem rýchlo preč. Čau. Takže čaute všetci u ďalšieho videa zase s mojím bratem. Ahojte. A dneska sme tu znova pri hre Thief Simulator. Jak môžete vidieť, tak som dal od minula Rebirth a... No proste som dal Rebirth, no. Druhé miesto nemám zase, keď som dal ten Rebirth škaredý. Ale kúpil som všetky veci, proste náradia, co potrebujete v tejto hre. Takže dúfam, že sa vám bude táto hra zase ľúbiť. Aj keď neviem, či sa vám GG ľúbila, ale nevadí. Ne! To dal. Ja to neviem môj otevřít. Leon, ja ťa zakakám. Ty si mal všetko ukradnúť, ne len jedno, ne. Ty si škaredý. Ale ja som na to mal iba 4 minúty. No však, 4 minúty je dosť. Však ja mám iba minútu na dom. A ty máš 4 minúty na auto. Číti, Leon. Minule sa mi nevím proč na videách nahrával aj zvuk zariadenia, keď som to vypel. Nevím proč. Mi to nejako nefunguje. Teda to. Reron. No. Legendary věc. Šom konekásínka, ještě pomohou. Gemos. More. Je tento Táto prodat. paní sa nedá okradnúť. To je nějaké iba NPCčko prostě, které iba stojí. A. Good gravy. A máte tu aj takéto dárečky, či dárečky. Prostě zahraní, tak dostáváte aj peníze. Tu dole vidíte. Za 2 hodiny 40 dostanete nějaký, nevím co. Darek. Máš 47 000. Bro, toto koupím. Betting store. Mám 25 000. Shop, upgrades, stealth. A sprint, proč ne? A idem vykradnúť betting store. To je toto? Jo. To je tento barák. Čo barák? Ne. No, proč ma za potrebu furt nadávať, more? No? A ty mi povedala? Cheaper Creeper. Takže vykradol som to, mal som iba 1 sekundu na to, aby som utekal a stihol som to, takže... Paráda. Actually, idem toto vykradnúť, keď Leon to minul... Aha, tak nejdem, musím počkať 10 sekúnd. Ináč dneska ideme do Jump Areny, ale... Video točiť nebudem, lebo sa mi nechce. Teda co? Na to natočil krátké video, že půjdeme do Jump Areny. Tak jsem postihnutý. No, si na mě hnutný, tak se odpojím. Áno, víš o tom, že čo ťa ľudia čúri. Ale toho nemám stopnuté. No, kurňa. Leon, poď sem. GG. Tak Leon už asi nebude hrať, GG. Škareďaku, tekel. Nic.
16 000. Jaha. O. Nevím. Rob the bank dvakrát. Dobre. Asi áno. No nie. Stal sa mi taký fail. Ja som išiel cez tieto dvere ven, potom som išiel rýchlo donútra a ja som dostal ten baráku. Poviem mi niekto, ak sa mám dostať ven, asi takto je, ja to skúsim. Že break in, pritom sa vnútri. No, to co bylo? Tak ho vykradneme znova ten barák, proč ne? A on to asi špatný, idem sa podívať. Je tu. Dobre. Včera sme ináč spolu hrali hokej z Ameriku 6-2. Opa. Neviem kedy, ale hrajeme s Fínmi o 3. 4. místo. Takže tak. Dobre. Dostal som 600 diamantu, neviem za to. Ale zas proč? Ne. Čoká. Ne. To bylo ofous, ty kokos. Mám plný baťoch, takže idem preč. Opa, idem to prodat. Máš ti kutku GG. Takže vykradol som celý betting store a idem preč. Kúpil sa nový blueprint, textor a idem sa tam podívať. Nachol som tam. Ja som tady pred textorem. Zone 3 blueprint potrebujem. Však to mám. Ne. Mám iba 45 sekúnd na toto. GG. Jak to stihnem zebrať iba týto sluchátka. Či co to je? Telefóny dokonca. A nejaké konzoly. Skúsim na televízore. To sa rozstýhnu. Rýchlo. Yes! Hahaha. Takto sa to delá. Idem ešte tento barák. Opa. Počkať. Som urobil na schvál hento. Že som to... Tak toto ne. Bum. Ja som dobrý škareďák. Televízor. Všetko berem. Boj, ty kokos. Takže jednou vykradnul ten najväčší barák. Idem sa aj hore. No, tady niečo bude. Až. Ty kokos. Trezor. To bereme. Proč ne? Tu už není? Asi ne. Berte chlopci, všetko. Všetko berte. Opa, hore. Vykradol som ho. A neviem, proč má 3 poschodia, keď na to tretí sa ani nedá ísť. Postižené to je. Idem si ja znova vykradnúť tento textor. Takže som to vykradel.
Chcel jsem toho zebrat více, ale už jsem měl plný baťoch a jdem na nějaký event. Povím mi někdo, co se tady robí. To mám asi vykradnout co najvíc z toho, ne? Já mám plný baťoch. A týpek má level 78. Počkaj. Jau. Co je? Jau. Ale však on to vůbec neskrývá. To je nějaká posunutá zbraň, hen. Co? No, to ani nestřílá. Jo, to se nedobí ani. To je úplně postižené. Říkám to hore střílá. Co? No nic. Takže my se vidíme u dalšího videa a čau.